Ndereti yegiye gucokia giturwa kia Prime Minister ni thiete na mbere na gukirirwo ni atongoria matiganite. Munini wa mutongoria wa bururi William Ruto akimiagira kiene muthenya wa keri kirumaniririo, akiuga aria marenda gucenjia gatiba kuhitukira kura ya maoni na iroto mari nacio. Hawa watu unasikia wanazurura huko wanasema ati wanataka kubadilisha katiba tutengeneze ati Prime Minister mwenye atachukuliwa bunge na wabunge wachache kwa fulani ati ndiye atakuwa anaendesha mambo ya Kenya, ati nyinyi wananchi mamilioni hamuna uwezo ya kuchagua nani ataongoza Kenya hii. Sisi tunamwambia my friends, nyinyi mnaishi kwa dunia ingine. Ni athire na mbere na kuga wira wa kuhe atongoria mawira ni wa muingi na ti wa ambunge, na mweke uria uriho wa kunyitithania bururi ndukubatara kuhuthirwo kuhurira ile federati cia kuongerera iturwa cia utongoria. Ile ushirikiano tunatafuta Kenya sio kwa manufaa ya wadosi, ni kwa manufaa ya wananchi milioni 45, hasa vijana mamilioni ambao hawana nafasi ya kufanya kazi. Igongona-inĩ rĩrĩ mũmbunge wa Moiben Silas Tiren ni ekorire haceke ona thengia ya kwihanda na mũrugamo wake thutha wa gukirirwo ni atongoria arĩa megwikinyitie igongona-inĩ rĩrĩ igũrũ rĩa kunyita mbaru ndereti ĩyo ĩrĩa twarĩtwo mbunge-inĩ nĩ mũmbunge wa Tiaty Kasait Kamket. Ati wanaenda kukaa chini kupanga jinsi ya kubadilisha katiba. Ati sasa ndio tufanye referendum 2018 December ama 2019. Alafu tukimalisha referendum ya 2019 tuanze campaign ya 2022. Ni mwaka gani tutafanyia wananchi kazi? Kenyans have the capacity to elect their own leaders. They do not need a few of us to go and sit in a corner over a cup of tea ati tukubaliane nane atakuwa executive prime minister ati aendeshe serikali ya Kenya. Naguo teti wa mwaka wa 2022 ndunaga igongona-inĩ o rĩrĩ. Atongoria acio makiranira gukanyita mbaru munini wa President William Ruto kihitahitono-inĩ kĩa president kia mwaka wa 2022. Na hivi juzi katika Rift Valley kule peke yake ndio ilikuwa na shida, kwa sababu mimi nilikuwa upande wa NASA na tulivuruta watu wengi kule. Lakini wakati huu tumejipanga. In Rift Valley, we are very clear in our minds, we are settled and we are very organized. Munini wa mutongoria wa bururi ni ahithurire thirikari ni kurekereria ciringi bilioni 2 kiumia turorete cia kuriha arimi na tha ministry cia urimi na iria ya ukinyaniria kwandikithia arimi othe bururi-ini. 2.5 milioni wakulima wa Kenya tutawaandikisha wote, tujue kila mtu ako na eka ngapi, production yake ni kiasi gani, anahitaji mbolea kiasi gani. Macio magithiaga na mbere, Minister wa Ũgai wa Mahinya Eugene Wamalwa na mũmbunge wake ni Kanini Kega ni moretie atongoria kurekia kambeni cia mwaka wa 2022 amu bururi ndũrĩ ũrahonia ironda cia gĩthurano kĩa mwaka mũhĩtũku na ningĩ nĩ ihinda rĩa gũtungatĩra mũingĩ. Jameni, hata kimila na Kiafrika, wakati mtu ako hai, wakati mzee ako hai, huwezi kuwa unasimama unasema mzee shamba hii itakuwa yangu wakati utaenda. We want to reduce the political rhetoric, the 2022 rhetoric, reduce the focus from 2022, let our focus as a nation be on the achievement of the Big Four. Ni mathire na mbere na kuria president na munini wake maheo ihinda rĩiganu rĩa kuhingia ciĩranĩro ciao kũrĩ ya Kenya. Makiuga ĩyo nĩyo rekondi ĩrĩa ĩkarorwo gũtuithania nũ ũgaikĩrio kura nĩ ya Kenya kũiyũkia ũtongoria thutha wa President Uhuru Kenyatta. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩta Kamau wa Mwangi.